Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul kecerdasan dan kepribadian. Nah, apa saja yang ada di dalam kecerdasan dan kepribadian? Berikut video penjelasannya. Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long weed, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead.
itu dia penjelasan tentang kecerdasan dan kepribadian. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga video ini bisa menjadikan pelajaran buat yang sudah menonton dan bisa dijadikan referensi kita tentang kecerdasan dan kepribadian. Cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.